Shalom, Juan-Juamu Banta Karina, pertua-pertua sini kekelengan di bakasan kerani Tuhan ta Yesus. Jumpa nola mau kita bakasan channel enda, imona lako megeng kata ni Tuhan ta. Canai bas katiken, naik mau kita memegeken jamita persodipen i minggu Pentakosta. Pertua-pertua i bakasan sodip nami, tong mau kene merkini jua, bagi ma dom sampang ate, terlebih dom pasu-pasu ni Tuhan. Sidang madeng sebagian kata ni Tuhan ta bas katikaen lebih mau kita mersodip. Dame ni debata si termurmur ibas karina nasa perukuren imo menjamuti ati-ati kepikiran dene ibagasan Kristus Yesus. Amin. Kata ni Tuhan ta sinaing bagian kenta ibagasan jamita persodipan iming ke Pentakosta ibuat mokan Yohanes pitu ayat 37 sohmi 30 sibah a janah temana imo laimul kenggeluhan. Sebagai mau kata ni Tuhan taidi janah nina mo isidi. Ari perpodi imata pesta idi center mo Yesus tupung mata pestai narihinggang mo idilokan. Barang isi muahasen roh mo ia minum taba aku. Ay tersurat ngo ibas Bibel bagian. Barang isi percaya taba aku. Marir ngo ibas pusuh pratenanai laimul si memberikan kenggeluhan. Tendi debatango nidokon Yesus isidi sinaing calon kala si percaya tabasa. Idi mo sakat kata ni Tuhan ta. Pertua-pertua sidang madeng bages. Kebagahan kami kata ni Tuhan taen. Lot mo sada cerita bagian. Ibas sada kuta lot mo mergerar si jengkol men. Asai gerari pe ia jengkol men karena imusim ceringkin ia tubuh. Nai isa datiki isuruh pertuana mau ia lako pedalankan lai misabah. Karena enggo mo mula roh lai merdalan ideleng nai. Sedekah sabulan mo enggong kerah sabah kalaen. Pengganan telbak dalan lai ipis-pis deleng gembar kuta si jengkol men. Nai oda pela menjua si jengkol men terlaus mo ia misabah. Kesasoh ia misabah naidi tuhu mo iidah sabah nandai enggong kerah janah pagena pe enggo ngersing belungna janah males. Mengidah idi menter ipedalan ia mo lai misabahna janah bage tenah ni pertuanai saponai kenah pemanna ngo sabah idi lebih merlai karina asa mula misapo janah kenah mende idateken permarir lai sabah idi. Karena lot ngo piga-piga galung sabah kala idindai. Kumurna kala burjung si jengkol men tuhu mo sepe iperdateken lai sabah naidi. Ngom kira-kira sajam si galung poda lot deng merisi lai sabah nandai. Terkuso-kuso mo si jengkol men ibas ukurna. Kasan dia bagi dekahna sadom lai sabah en katena. Idateken iya mo sepe permarir lai idi. Kepeken bagi kesaroh lai idi menter meresep mulai idi mitanoh. Naik kesapen tap-tap tanoh isoh miteruh baru pe asa marir lai idi mi bekas si deban. Nina si jengkol men iba syukurna. Nido bagi muasan kalon nggo tanoh henti menter yen cep naik ngumpue lai idi. Oda tepeh kinata nggom sabulan oda ibulus lai sabahen. Nai si baraman kena laus nola mo si jengkol men menengen sabah nandai laku memereso laena idah motong enggo merlae karina sabah idi janah enggo mau mulai keke pagi naidi janah oda nenge males idahan nai nina si jengkol men mo iba syukurna laen ngo kepe kunci kenggeluhan pagi en. Pertua-pertua sini kekelengan. Tanoh sini bagasan ceritain imo menggambarkan pertindinta. Deket lai sini bagasan ceritain imo menggambarkan tendi perbadia. Bagai lai singgo marir mi tanoh kerah idi. Lako pemendekan tanoh i. Bagi mo tendi perbadia pelam-lamkan pertindinta situhunna. Nai kusok-kusona idi kenai janami kengu kita laus. Asandorok terjalo kita tendi perbadia si pelam-lamkan idi. Idi mo sinaing idahan tam rekitekan terpuen.
Pertua-pertua sini kelengan ibas ayat pitu idahan tamondai sada situasi imo acara pesta. Pesta kade ngo maksud na isenda. Imo pesta undung-undung. Pesta undung-undung en sada pesta belgah ngoi ibangsa Yahudi. Sini uluken jana sini ulaken kala imam-imam soh karina ikutenna. Imo nalako mempernengeti perdalanan empung nikala tikkan ipadang gurun tupung bungkas i Mesir nai lako mikanaan. Sedekah pituari mo iulakan kala di pestaan. Ienget kala Yahudi isidi merkitekan pestai bakune debata memeraikan menu empung kala di tikkan ipadang gurun. Tukasipe odalot mata lai ipadang gurun idi. Ibas punca acara pesta ini imo yari pepituken lot ngo kecemalan ibangsa Yahudi imo memuat lai bendar Siloam lakomahan pelen mi bagas Jahoba janah iulukun imam-imam kala Yahudi ngo kala ini memuat lai i bendar Siloam inai. Itu benai bagi di mulai mo tikkan i kerajaan Salomonai. Lai sinimbah kala edi mi bagas jaro di bata imo sebagai simbol lai kenggeluhan sini berikan Jahoba taba bangsa edi. Tupung yari pepitukan ima isingo Yesus. Cendro mo iya dengan nag enggang mo iya mendokkan mijal mantram edi janah nina mo. Barang isi muasan roh mo iya menum taba aku. Ay tersurat ngo ibas Bibel bagian. Barang isi percaya taba aku marir ngo ibas puso pratenanai lai mul si memerikan kenggeluhan. Kade sini dokkan Yesus isen imo nai mendokkan tabakala idi karina. Tuhu-tuhu ngolot lai mul kenggeluhan imo tendi perbadia. Oda pelin simbolita jana oda bagai lai sini enum empung kala Yahudi tikkan ipadang gurun na pelin peluahkan muas sekejap sambing. Tapi mula ise percaya be Yesus iberemo bana lai mul kenggeluhan idi imo tendi perbadia. Jana ise si enggo percaya be Yesus bagi dima dapat lai mul kenggeluhan. Marir ngo ibas puso pratenanai lai mul si memeraikan kenggeluhan. Lapatanna barang ise enggo idomi tendi perbadia teridah mau badanai karina si merandal narap kenggeluhan nanai merkiteken nyonjar tendi perbadia dalanna asa gabe itandai kalak sideban laimul kenggeluhan idi. Pertua-pertua sini kekelengan kade ngo sinang idok kon merkiteken terpuen. Na perjolo percaya mau be Yesus nai beren kena mo laimul kenggeluhan. Imo tendi perbadia lako pelam-lamken pertendinta si enggong kerah idi. Na peduaken ukum laimul kenggeluhan sini berikan Yesus idi oda ngopulin pepuaskan muasta sekejap samping. Tapi dak bagai laimul ngo iya lalap marir mendahikan kita bagi ma mendahikan sideban. Na petulukan partua-partua ngelutaen codi ngosipata bagi merdahalan kita padang gurun. Arti nambue macam bagi persoalan si hadapan kenta mainkan kerah kenggeluhenta secara pertendin. Tapi laimul kenggeluhan imo si baing gabe denganta gabe pakenta lako mendalani padang gurun ini asa ulang dorok muasan kita. Pertua-pertua sini kelengan si kalinai percaya mau kita be Yesus ase berikan banta laimul kenggeluhan imo merkitekan tendi perbadia. Amin mersodip mau kita. Bapa sini surga, lihat saat itu Tuhan bias katamu na enggo mengajarkan tabak kami. Pesengetkan kami Tuhan. Pelinbamu nai ngoroh laimul kenggeluhan. Asa Bapa sini surga, dak kutoki kami mau ibas ngeluh nami. Si genep ari. Bagi ring Bapa sini surga, ibagasan katiken karina sim geken katamu sedih kuryami dak komo kiperjinampukan karina. Kemudak kipergegohi, kemudak masuk-masuk karina na Tuhan. Soh bagi karya dosa nami pusakat kami tabakono ampuni kami. Asa ulangi mambati karina sinang pidon ke nami meradapkan kono Bapa sini sorga. Mari kita Yesus Kristus dalam musudip nami. Amin.